Etunya bayi mun pah nyaman penai mak kita dia kiai korang beri pah yonceng katambengan pah hero ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Penai. Mun nyaman penai mak pidato akan tak pati berit bu. Eki na bangki keng mun ibri Muhammad mak penai bisa samar. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Muhammad PN. Apa PN? Ya penai. Tapi kan orang mikir benih penai pegawai negeri roh. Padahal penai. Makanya nyaman ika pasai nyaman ika pegenteng ki. Nyaman ika pegenteng. Jak terkadang makin nyaman ika sepenting gaul, makin nyaman tak genteng ya pasang. Saya nyaman putra nak Dian. Nyamanan cengah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian kan bodoh sudah ya. Neka saya nyaman Ririn. Nyamanan cengah Marina Pasa, panggilannya Ririn. Nyamanan cengah Marina Pasa. Apa artinya Marina Pasa? Tak uning keng pulan serembi Marina Pasaan. Pak nyamai Marina Pasa. Itu tidak saking serembi datang dari jeding nyamai Marina teman cu dia. Benten panggil na pagaul sepenting nyaman na nyama saya kulaan di anak bini nyaman na dia kan gaya kan magigiba ke Jakarta kan bak lumayan mun dia nyaman nah dia cantik kok cantik ayahnya tampan kok tapi bini cuma panggil na tok sedia nyaman lancang asera fi isyatir radiyah panggilannya dia ya atore pagaul sepenting dari kalimat fokus gula andi penakan mintanya maga gula ero pagaul di gula nyamai Alex siapa nyamana Alex bumak gaul siapa nyam aslina Muhammad alaikassalam panggilannya Alex doa pagaul sepenting asli naruh gentengnya mana deh bu. Paham? Tak apa-apa. Seranya mana nikah? Li Minho. Korea Selatan. Lebeni bahasa Arab. Li sebeda ebeten kaulah minhu. Panika dari Allah. Nyaman lah? Li Minho. Ini pahi nyamai, nyaman gaul, nyaman genteng, keng asli na buat coba. Seranya mana nikah? Oh nikah si bini nyaman hasa. Oh hasa. Engki. Ngalai kamah, ngalai kitab. Nah apa nyamalan cengah? Hasafah. Koncok ngetok juga. Ni agak tahu hasafah sampai. Hah? Tahu? Mun bangken bek tak pati osom, mun lambo osom. Mun bangken kan orang laman di Roma, tanggi. Jadi aurat makin bek aja gamun lambak 20 tahun yang lalu di mabodreng mandi rok maroma tambengan dia. Ya makin beda rok telandung rok dina ne. Beda kan hi ampo mandi tapi makin kan dilarang pun lambak kan enten deka. Lambak gula ki nyapok kan toni ka lambak mandi. Gula sing entar lambak gula ki kene bini borong mandi kan toni ka gula lebet bini an mandi capur ke dalam. Lebur ngak bikin cendul ro. Yen ten akalambian munteng kan lo abeng kang akalambian. Cuman maki akalambian cak ringan becah hadirin. Pah nan lembut kapan joko daya. Lebur ngak lontong banyak gelu bereser wa. Anet lambak makin aman pun. Yang macer bi Allah sapora. Amin Allahumma. Pon. Jadi sareng malaikat gak dinto apa kontanya agimi pola gak dinto. Ya siapa sih ambu le? Mayo. Engkau maki Roma mun tak tegero turun tak turun le. Maki sama andam kor kaki kuat. Apa cang si bebe mun si atas. Nah tak norok gringking tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba tengku jimi pola nyamana pada ben nyamana ulama tak toman. Tanya aki toju ben ulama tak toman toju. Tanya aki polanya mana pada ben nyamana ulama tak pada. Cepon Allah senika. Coba ja
tanya aki mik pola toman lebur ka ulama lebur ka orang alim tenan ada selebur. Pertanyaan terakhir ini kebah tepak mik pola toman lebur ka orang seorang ka dinto lebur ka ulama do ni kebah banyak beni lebur ka ulama langsung keng lebur ka orang seorang ka dinto lebur ka ulama ku tak bah selamat burung saya masuk neraka. Nekai terang kini kitab An-Nawadir sareng Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi toreh dari careta kak dinto maka ajunan makin sehadir kak dinto jelas pasti selamat pasti masuk surga Allah. Amin. Makin ajunan seleng kini kak cek obatir pasti masuk surga. Amin. Makan cek pun gelak di bunak muslim lengki sekalian besampian pada ben abajeng saya burokaan kan gini bagi nikah ngerti tak ngerti sampian ngidde tedung bakun sebenting hadir ke majelis ilmu napa napole kau leben ajunan semak ke orang seandi ilmu tak masuk surga beda 4 hewan gak dinto masuk surga bu situng ontana Nabi Soleh senomor 2 manuk hut Nabi Sulaiman senomor 3 bilis Nabi Sulaiman senomor 4 kitmir ser kitmir nikah pate yang ser ashabul kahfi mun onta masuk surga patut cek ringan soce seetorok nabi manuk hut masuk surga patut manuk soce seetorok nabi bilis masuk surga patut karena bilis nikah soce seetorok Nabi Sulaiman senomor 4 ni kebek tak masuk akal pate ni kan najis mogon ladoh seetorok benih nabi ulama kapeto seanya ma ashabul kahfi gara-gara nurut ulama pate gak dinto selamat masuk surga kau leben ajunan deng tambungan makin alengki abolong ben ulama maka cek kubatir kau leben ajunan bukan selamat masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Makanya kula sering ngebala zaman makin ke sebaling gampang cara selamat ki karo ngak nikah kula ben ajunan mun ngandalaki na amal tibi ibadah sek amma sek iba masuk surga cek kula ben sampean make abajeng cek tak sambung bener apa na boleh sa abajeng sampai guring cuko kalau pai tak beta cek bajeng ngak es cuko Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah aduh kalau pai cuko tak beta iya kana butuh iya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim materi beta akina lebih ini wailil maghdubi alaihim walad aduh poton bau nalak nengah bajeng es cuko engki aja bajeng ketibi aberjemaah ben lagi nah lagi na salat aku cana kaos saya budi bede becana kecap manis cap bangu terbuat dari bahan-bahan pilihan ibu cebi bini nah bede apa na boleh pahosom sinetron mungkin atas nama cinta cek sampo jeung ada sponsor sampean kapan sponsor kercuk-kercuk ngala udu ke budin Roma sejauh na pahyampar ya deung TV na orang ngedub beure cetak kedub daja tako tak nyapo ka film aja amal nikah enda lagi masuk surga gula ben sampean keng mun akad teng kasih selamat ilang kerja kubatir gula ben ajunan bukal selamat amin tak mun lambak ni ke orang kus bagus mun lambak ni ke orang makilah zaman ki laib mun lambak ni ke insyaallah gampang masuk surga anapa maksiat tak berarti banyak makanya lambak ni ke teti bujuk mun mangken di babada mati teti bujuk mun teti jerengkong pada make durjan Domun lambat jagus bagus padahal lambat ni kekelakuan yang sarah ki laku sampean nyari kaju aing nakin ngangko atana jagung nakin akilis padi nakin totok ngodi iya poy lambat setengah jam tak mari nakin serepo kapan serepo apa ya tak odi buto mangarbus kamu anero engki lambat kan keng lambat beto barokah lambat ada dengan di jeding kan to nika mun kek